wamara igihe kingana gito usohora umwuka mu ijwi rimwe gusa utarinjiza undi. Richard Finke wa kane niwe muntu waciye akagahigo ko kumara iminota 2 n'isegonda rimwe avuga mu ijwi rimwe gusa, yandikwa mu gitabo cy'uduhigo cya Guinness World Record. Ni umunyamerika waciye akagahigo ku itariki 17 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2019. Uyu n'umwanditsi w'ibitabo, ntabwo ari umuririmbyi. Ni imana idasanzwe gusa, ariko harabikuwe mu ijwi ridaherekejwe n'ubutumwa runaka. Impano yabo bayigaragaza mu ndirimbo zabo zakozwe n'abatari bake kugeza uyu munsi. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku bahanzi bane baciye agahigo ko kuririmba inota rimwe rirandaga kurusha abandi ku isi. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi. Bahaye ikaze. Ku mwanya wa kane haza umunyamerikakazi, umwanditsi w'indirimbo, umuproducer, umudirector, umukinnyi wa filime, Barbara John Streisand. Yaciye agahigo ko kumara amasegonda 20 aririmba ijwi rimwe gusa mu ndirimbo yitwa A Piece of Sky. Muri iyi ndirimbo imara iminota 4 n'amasegonda 9, ava ku munota wa 3 n'amasegonda 33 akagera ku munota wa 3 n'amasegonda 53 aririmba inota rimwe gusa. Ibi ngibi ni ibintu bikorwa n'abahanga mu bijyanye n'umuziki, ntabwo ari ibintu byose umuntu wese abasha kwisukira. Ku mwanya wa gatatu haza umuhanzikazi w'umunyamerika witwa Melba Moore. Kuri ubu afite imyaka 80 y'amavuko. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1982 nibwo Capitol Record yashyize hanze indirimbo yitwa The Other Side of the Rainbow. Melba yanditsemo amateka. Muri iyi ndirimbo Melba aririmbyemo inota rimwe mu gihe kingana n'amasegonda 36, ni ukuvuga kuva ku munota wa 5 n'amasegonda 12 kugeza ku munota wa 5 n'amasegonda 48. Ibi nabyo ntabwo ari umuntu wese abasha kubyisukira kumara amasegonda nk'ayanga asohora ijwi. Abantu mwigeze kugerageza gutsindira ibihembo byo kuri Kiss FM aho baririmba ngo waza mu gihe cy'amasegonda 30, ibi murabizi. Ibihembo bishobora kuba byaregukanwa na bake. Ku mwanya wa kabiri haza uwitwa Tigran. Uyu ni umuhanzi ukomeye cyane isi igeze kugira. Ikintu cya mbere azwiho ni ugutoza umuziki mu bijyanye no kuririmbira hejuru mu ijwi riryoheye amatwi. Mu ndirimbo yitwa Everything Must Change yaciye agahigo ko kuririmba ijwi rimwe mu gihe kingana n'amasegonda 36, haravuga yuko ari 39, no kuvuga kuva ku munota wa 5 n'amasegonda 30 kugeza ku munota wa 6 n'amasegonda 6, yigaragaje nk'umutoza wa nyawe. Ubwo yashyizwe ku mwanya wa mbere bisa nkaho ataririmba inota rimwe gusa, icyakora mu bigaragara byo ni umuhanga cyane. Iyo mba natangiye ikiganiro ari guhogoza, mba ndinze nkisoza atarasoza kuvuga mu ijwi rimwe. Ku mwanya wa mbere yitwa R. Kelly. Mu ndirimbo ye yitwa I Can Fly ya performingiye aho bagaragarizaga impano, R. Kelly yamaze iminota irenga 6 avuga yo mu ijambo fly.
abenshi kugeza ubu ntabwo bariyumvisha ko ibi bishoboka. Hari abateye comment bavuga yuko yahogoje igihe kirekire kiruta igifungo yakatiwe, noneho urumva bishoboka. Birasa nkaho tutari buvuge indirimbo yose, ushobora kuza gusanga ahantu handitse The Voice Surprised a Blind cyangwa se ijwi ryatangaje impumyi. Ahanga ukahita wumva uburyo yataramiye abantu bakumirwa, bakava mu kumva baririmbiraga inyuma ahubwo bakamutega amatwi bumva uburyo akomeza gukurura ijwi, bategereje uburyo ari buze gusoreza bahebye, bibaza niba uyu nguyu yaba ari umuntu usanzwe. Ntabwo byumvikana ukuntu umuntu yasohora ijwi igihe kingana gutya agasohora umwuka gutya atarinjiza undi. Birasa nkaho yaza kuba umukomando, birasa nkaho atari umuririmbyi gusa ahubwo wajya yigeze kuba n'umukomando ushobora kumara igihe kinini cyane mu munsi y'amazi atarakenera umwuka oxygene. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.